وەکێکو بەردەفکێ ئەنەکەسی و ئەندامی کۆمیتا ئامادەکارژی ئاماژە پێکری شاندا دەم پارتیە لە ڕۆژئاوای کوردستانەیە و دۆهگەهشتەوەی دەرێ مەدیمەنجی هەنە یعنی دجوینە خۆدەژی بەردەوامە ڕاستە ئەوش بۆ کۆنفرانسێ چوویە کۆنفرانسە نەتەوەیی یا کوردی لە ڕۆژئاوای کوردستانەیە لێ هەمان دەمێدە شاندا دەم پارتیە هەژمارەکە جوین و دیدارژی هەبوونە جوینەکەوان لەگەل هەفسەرۆکە ڕێوەبەریە پەیوەندیان دەرڤەیە ڕێوەبەریە خۆسەر ئیلهام ئەحمەد هەبوویە شاندا دەم پارتی کۆژ هەفسەرۆکێ گشتیە پارتیا هەرێمێن دەموقرات دەبەپێ کەسکین بایندر ئەندامێ کۆمیتەیە ڕێوەبەریە ناوەندیە پارتیا دەموقراسی وەکەڤیە گەلان دەم پارتی سەرهات ئەرەن و پەرلەمانتارێن دەم پارتیە سالیحە ئایدەنیز و گولجان کاچماز و مەحمەد کاماچ پێکتێن بارمانجا و بەشداری بکەند کۆنفرانسە نەتەوەییە کوردی ji dohve li Rojavayê Kurdistanê ne. Li gorî zanyariyan şanda dem partiyê seredana rêveberiya peywendiyên dervekiriye rêveberiya Xweser, şancaliye hevseroka rêveberiya peywendiyên derve İlham Ahmed hatiye pêşwazîkirin û duê civînê de jî endamên rêveberiya peywendiyên derve Xalid İbrahîm û Gulistan Elî ئامادە بوون دە هەفدیتنێدا بە هەفسەرۆکێ دەبەپێ کەسکین بایندر لەسەر ناوێ شاندا دەم پارتیک و ئاخڤیە گوت و کۆنفرانس بویەرەکە دیرۆکیە ئەو دێ کێفخۆشیەکە مەزن تەولی کۆنفرانسێ ببن. یعنی بە ساڵانە ئەم نکاربوون وەرن ڕۆژاوایê جێک شۆرەشا ڕۆژاوای دەست پێکریە حەتانی ئیرۆ çi ve guheriye, çawa plansaz biye ve şoreş kîjan işte ser pergalla ekolojik demokratik parastina azadiya jinê da çi pêşketiye em bi çavê xwe jî bibînin û çûyînê da viya ragihînin herkesî ew jî ji bona me pir giring e em dixwazin wana bibînin van hevdîtînan bikin û diyê min jî ji bona konferansa yekîtiyê em beşdar bibin û konferansa yekîtî jî ji bona çar parça Kurdistanê ra bibe mînak vê mînakê em bakur jî pêş bixînin. Yani em ê rêveberiya Xweseriya Demokratîk em ê bibînin em ê saziyên din jî bibînin saziyê jinê taybet em dixwazin bibînin ragihandinê em dixwazin bibînin ciwanan em dixwazin bibînin yani gora wê gora derfetê me yani piştî konferansê gora şert û mercê vira û gora şert û mercê me û wextê me em dixwazin hemû qadê avakirina şoreşê em dixwazin bi pratikê de bi ewkê de bibînin.